Привет всем, мы на канале Максимкины игрушки. Меня зовут Ангелина. И как вы поняли, мы на пенной вечеринке. Вообще-то они не поняли, что... Да, мы в нашем парке на пенной вечеринке, да? Посмотрим, что там у нас сегодня. Младенцы есть? Нету. Выделяем меня. Лицо. Иди. Какой маленький. Ой-ой-ой, какой. Раймон. Он снега боится, Ого, какие вы. Потом пойдем. Постой, посидим. Куда ты идем туда? Пойдем Крадем пену. Ага. Ужас. О, Арманд! Привет! Привет. Иди играйся с Армандом, беги. Посмотрим.
идет красавчик. Labi. Ja kas, ja jūs pamanāt, ka jums Angelīna. tomēr nav, tad atnākat droši pie maniem. Tā, un tagad būs tāda maza atlasīja. Viņi vēlēja 2 karociņi. Viens ir sarkanais, Ну бегите, otrs ir танцуйте. zaļš. Pie šiem Папа karociņiem придет, тебя не узнает. būs jādara tādi 2 mazi uzdevumi. Es nedošu jums, viņi paliks pie maniem. Gribējāt, jā. Tā, tad, kad mums skanēs forša mūzika, protams, pie mūzikas, ko mums jādara, jūs jau ziniet, jādejo pareizi. Un tad es vienu no karociņiem parādīšu. Tad, kad es parādīšu sarkano karociņu, jums visiem skaļi jāsaka labākā ballīte. Varam izmēģināt? Идите, играйте. Malači, un pie zaļā karociņa visiem jāpaceļ rokas augšā un skaļi jāaplaudē. Parādām. Smagonī kailāks un tvīks, mani baigi tvīks. Paskatos acīs tev, tās man neaizmirst. Lai zeme vīnu un to vēl neaizmirst, viņu asotē. Manā tik siltajā, iespēlcies nebēr. Лайк. Скользкий. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.